Union Home Minister Amit Shah Imphal da ngarang thunglakre awang batha ki mifam famduna santi purakna bakupna khanakre. Imphal West amasong Imphal East da ngasi ayuk pung 5 dagi ayuk pung 12 phawba curfew komthokre. Sero amasong sungnuda kulki militant singna mayum matai mai thadokraba khunja sing kaksing khunau da hangliba relief camp singda security na purakre. MAMI TV News yang video singbo taram na okjari. Hawzik lamdam asina thokliba irang asina maram oiraga laikhidraba amadi awaba mayok nariba singi awabada MAMI TV na saru yajari amana amabungak thok ngaksin taunaduna lamdam asida amuk hanna santi puraknaba apunbagi saktam kaihandana khundaminariba kanglup masengi marakta mahausagum nungsi sana laiminanaba aikoi khudingmakna hotnaminase. Hawzik paus nandok na pijari. Hawzik oiriba state asida kangdop ani ki marakta ungkhatnaba thorakpadagi tangdu laitadaba mawongda lairiba asibu laksinba amadi santi puraknaba Union Home Minister Amit Shah state asida numit humni gi khongsatta Imphal Airport ta BSF ki akhanaba flight ta ngarang numidang pung 4 minute kundrom tabada thunglabaga loinana Chief Minister Secretariat ta state asida santi puraknaba kupna khanakre hairi Amit Shah na Imphal da hek thunglabaga Chief Minister N Biren gi office ta ngarang numidang pung 4 minute ni fudagi pung 10 minute ni fumanga taba fawba mifam pangthuktana athuba matamgi manungda mahausa gi fibam da hanjin handuna santi puraknaba thabak lokhatnaba yamna kupna khanaraba matung warep kaya su lauki Warep singadugi manungda hawzik thokliba kangluki irang asida sikraba mioi singda ex gracia oina lupa lakh manga piba yamna naknaba imung manunggi mioi amada sanaba government ki thabak ama hapa maina tumna thadokraba yum singi mapu singda compensation oina lupa lakh ani piba hawzik national highway singda pot puba gari sing sathok sasin thingliba sing ase handok hanba warep kaya yauri ngarang numidang famkiba awang batha ki mifam aduda Manipur da hawzik Manipur da oidiba fibam yengsenduna lairiba Home Minister of State Nityanand Rai State Cabinet Minister Singh BJP National Spokesperson Dr. Sambit Patra Home Secretary Government of India Ajay Kumar Bhala Director Intelligence Bureau Tapan Kumar Deka State Asigi Chief Secretary amasong Security Advisor yauna mifam aduda saru yaki Union Home Minister Amit Shah na ngasi state asida thokliba kanglup anigi irang asigamari lainana tongan ba kanglup ki leader sing CSO singi representative singa unaduna state asida mahausagum santi oina lainaba wata nagani amadi Chief Minister N Biren yauna tampaki mafam singda hangliba relief camp singda lairiba Lanjena raklaba miyoi singa wari sanaduna makhoigi tungkoina khunda laita hannaba thabak thoram sing khanagani hairi Panbaya Union Home Minister Amit Shah na ngarang Imphal Airport ta hek thunglabaga Mahapu Chief Minister N Biren Union Minister of State Home Nityanand Rai BJP ki National Spokesperson Sabit Patra Cabinet Minister Thongam Biswajit Y Khemchand Govindas Konthaujam amasong TS Basanta BJP State Unit ki President K Sarda Devi Chief Secretary Binit Joshi Security Advisor Kuldeep Singh amasong DGP Manipur si Dongel na taram na okay. Manipur da hawzik thokliba irang asigamari lainana District Magistrate singna matam gi oina thokiba curfew sing matam lauthokre. Imphal West amasong Imphal East ki Magistrate singna ngarang thokiba notice amagi matung ina Imphal West amasong East curfew gi matam ngasi ayuk pung 5 dagi ayuk pung 13 fawba komthokre Thobal amasong Bisnupur district ki oina di curfew komthokpa leite hairi Haukiba thangsa numita dolai thavi area da khulai paiba lalhoba singna nongmai kapagi thodokta laikhidraba khunja ani ngarang postmortem tawraba matung yumnam patlaw chingjin da punna aroiba mathong mangam pangthokre hairi Khunja singna phungdorakpagi matung ina haukiba thangsa numita
पुरुम लिकलीदा कुकी लालहौबसिंगना नोंमै कापतुना एटेक तौरपदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सगोरमांग PS की मनुंग चनबा खेबा फुजरुदगी थांगजम लेम्बा चाही कुंतरेत रोम सुरबा नहा अमा मकोक्ता नोंमैना पानबदगी लैखिदे अदुगा वाकन फाइदा सगोरमांग PS ना कोनबा युमनाम पालो ममांग लैकाइदगी नंदैबम रोजेन एलाइस नावबा चाही कुंथ्रानिथोय रोम सुरबा मियोय अमसो नोंमैना पानबदगी लैखिदे हाइरि लैखिद्रबा मियोय अनि असी हौनबी मतुंग इना ngarang postmortem तौरबा मतुंग ngarang nongthel yumnam paklo singjingda punna aroiba mathong mangam pangthokrai haina punja singna phungdoragli कुकी मिलिटेंट सिंगना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट मनुंग चंदे लैबा सुंगनो अमसुंग सेरौगी मयुम मैकै मै थादोक पिखरबा खुंजा सिंग हौकिबा थांगजु नुमित फावबा सुगनु केंद्रगी MLA के रंजीत सिंगी मयुमदा थमनखिबा सिंग अदु ngarang security force सिंगना अकनबा चेकसिन थौरांगा कक्चिंग खुनौदा लैबा रिलीफ कैंप सिंगदा टेक्ता काइदना पुरक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा थमख्रे अमरमदा सुगनु अमसुंग सेरौगी मयुम मकै कुकी मिलिटेंट सिंगना मै थादोखिबदगी खोइसाउनरबा खुलगी नुपा सिंगना मखोइगी लैजबा लाइसेंस कन अमदी अतै खुलाई सिंग पाइदुना सुगनु मचिन हाइना खंगनबदा लैबा सुचनरिबा कुकी लालहौबा सिंगी designated camp ओइना लैरिबा नजारेत designated camp ngarang numit yungba matung मै थादोक्तुना अमांग अता थोकहनख्रे हाइरि पनबयाबदे सुगनु केंद्र की MLA के रंजीत ने इनिशिएटिव लौदुना सुगनु अमसुंग सेरौगे अकोइबदा खुंदा मिनरिबा कुकी खुलसिंग अमदी मैतै खुलसिंगा यानबा अमा पुरक्तुना हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा यासिनदबा हाइना मतम खरगी मफमसिंग अदुबु शांति ओइना लैमिनरखिबनी अदुबो हौकिबा इराय नुमित की नुमिदांगदा खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना सुगनुगी फाइनोंग कुकी खुलदगे लाकलगा टिंगना फाइ उसोंग फाइ अमसुंग सिंगतम फाउरगा सेरौ लमखाइदा लैबा मैतै खुइगी युंग मैथाबा हौरक्तुना मैतै खुंजा सिंगनांगा यामना चाउना नोंमै कापनबा हौरक्के मसिंग यामलबा खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना सेरौ थोंग वांगमदा लैबा युम सिंग मैथाबा मथंग मथंग सथरक्तुना सेरौगी कोऑपरेटिव हाइना खंगनबा मैतैना नमना ताबा खुल असिदा लैबा युम निफुरोम मैथादुना अमांग अता थोकहनखिबदगी मफम अदुदा डिप्लॉय तौरिबा URB अमसुंग कमांडो सिंगा कुकी मिलिटेंट सिंग अदुगा अकनबा मवोंगदा खुद थोकनखि अमदी कुकी मिलिटेंट की नकलदा अशोक अपन कयासु याउखि तुंगदा BSF की टीम अमा लाक्तुना कुकी मिलिटेंट सिंगा नोंमै कापनबदा मफम अदुदा कुकी लालहौबा मरी लैखिदे हाइरि थौदोक अदुना मिपाइबा पुखहनलबा मैतै खुल सिंगी नुपी अंगांग अहल ओइरबा मियोय सिंग सुगनु केंद्रगी MLA के रंजीत की मयुमदा सैदांग फमलौदुना लैखि हाइरि सेरौ अमसुंग सुगनुदा थोकलिबा इरांग असिगी पाउताबदा पंगन ताबी वांगू कक्चिंग अमसुंग कक्सिंग खुनौदगी मसिंग यामलबा मैतै सिंगना सुगनु तमना लांगनबा होतनबदा सुगनु यौरमदाइदा लैबा लांगसिंग कुकी खुल्लोमदगी नोंमै कया कापथोरखिबगा लोइनना वांगपोकपिदा आर्मी मियाम अदु थत्तुना थंखि हाइरि ngarang nongthel pung mari minit 15 tabada kangpokpi district ki mafau police station ki manung chanba nongpok kaithel manbidagi itham moirang purel taba lambi ki bulalen kuki khulda manipur CDO gi team amada kuki terrorist singna abuse tawrakre CDO na kuki handa hanna pohotna bada BSF kangbu amana thingbadagi CDO sing pena khidre haire presna fangba pauda hauzik thokliba irang asigi खुंजा सिंग ngak senaba thamba thoba district की CDO team ahumna nungtigi round duty की manung chana lairong thel pitra amadi nungbrang degi chatpani mamang thangba rasak adugi mapada side bomb ama hana pokhai halaga singthak tagi nongmai kapsilaki CDO team aduna su handuna nongmai kapna bahot tawbada marakta BSF personnel khara thorak padagi BSF sing adubu sokadra haiduna khut hankide amadi BSF kangbu aduna su ke kot kuki terrorist aduda khut handana ba CDO sing da khangki hairi ngasigi thaudo asumna asum tawrabadi central force singa CDO singi marakta ungkhatna ba thorak payai aduna central force sing asigi mathakta lainga ki mityang sangbiu amadi central force sing ase lauthok pikro haina so phungdorakle
एब्यूस अदुदा सीडी और रासक अमा खरा अकाई अतोई थोकपा नतना थोइदोकना असोक अपंदी याउखिदे हाइरे आर्मी की थवंग यानिंगदे हाइदोना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की पाकिस्तान लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनख्रे हौजिक थोकलिबा कांगलुप की ओइबा इरांग असिदा मिचम मियाम ngangnabani haiduna सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना साथरिबा थवंग सिंग यानिंगदे मणिपुर दगी पैरामिलिटरी फोर्स सिंग लौथोक पिख्रो मखोइगी महुत स्टेट फोर्स ना ओइना ngakhanbiu amadi कुकी टेररिस्ट सिंग मणिपुर दगी मारू फंगना मुथतकदबनी हाइरदुना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा नुपी नुपा नहा कया लंबी थोरक्तुना लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनख्रे यारिपोक कैथेल मयोलदा यारिपोक विष्णु नहा सिफाई लेकाई यारिपोक कैथेल लाइमनाई टॉप सिंथा अमदी यारिपोक बमोल लेकाई की मैना पाइबी सिंगना पुन्ना थोरक्तुना इंडियन आर्मी चंगलक पयारोय हैना लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनखे मियाम अदुना थौबाल अमसुंग इम्फाल ईस्ट का समनरिबा यारिपोक थोंग थिंगजनखि अदुगिसु मथक्ता खुल खुलगी मियामना यारिपोक थौबाल ताबा लंबी यारिपोक नोंपोक सेंगमाई ताबा लंबी यारिपोक कसोंग खुलेन ताबा लंबी की बमोल लेकाई केक्रू खोइरोमदा उजाव कया फैजिंदुना लंबी थिंगखि इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा यारिपोक टॉप सिंथा लाइमनाई यामबेम न चिंगबा खुल सिंगदसु लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनखि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सेरांगपातगी नेप्रा कंपनी फाउरगा एशियन हाईवे ताबा फाउबा मियामना लंबी थिंखि एशियन हाईवे की अरोंग थोंग अमदी अथोपम कैथेल मपादसु मियामना लंबी थिंखि चेरांगपात मयाई लेकाइददी जेसीबी ना लंबी कोटखाइदुना लंबी थदतखि मफम कयादा उवा फैजिंदुना लंबी थिंखि यारिपोक कैथेलदा लंबी थिंगबा याउखिबी मैना पाइबी लुसिंगबी मेमदेबी कौबी अमना फोंदोरखिबदा थोकलिबा इरांग असिना मिचम मियामदा खमथेंगना अवाबा ओइहले मसिदा इंडिया अमसुंग मणिपुर लेंगाकना तुमिना लेसिनबा पेंदे मिचम मियामबु ngak सेनबनी हाइदुना लाक्लिबा इंडियन आर्मी सिंगना मैतै सिंगदा ओइना ओनसिनदुना ओत नैबगी मवोंग अमदा चथरेक्लिबा असि यामना पेंद्रे मखोइ लोइना पुथोकपिखो अदुगा स्टेट फोर्स ओइना थंबिदुना अइखोइबु ngak सेनहनबिरो हाइखि हौजिक पोचे योनबा अमदी सुबा सुबा नोंबा फंगदना लेरिबा असिगे कंपेंसेशन लेंगाकना पुगदबनी अइखोइ कुकी इचिल इनाव सिंगदा नुंगाइतबा करिसु लेते अदुमकबु कुकी मिलिटेंट सिंगदा अरानबा पाउतम सिंदुना मैतै सिंगदा मिहात मिपुन तौहंदुना लेरे असिगुंबा हिंसा की थबक सथरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग असि मणिपुर दगी तकथोक पिख्रो हाइखि लोइनना पेंदबगी खोलाव कयासु लाउखि अमरोमदा यारिपोक नोंपोक सेंगमाई ताबा लंबी की पेची सिलक हाइना खंगनबा मफम अदुदा वाटर पाइपलाइन अचौबा पेची उखोंग सांग बेंगी अमसुंग लौरेम बंगी मैरा पाइबी सिंगना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना मसिंग यामलबा मियामना इंडियन आर्मी चंगलकपा यारोय हाइदुना लंबी थिंगदुना खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग अदुदा यावबी पेची मैरा पाइबी लुसिंगबी अमना हाइखिबदा अइखोइ बुंगाकपी सेनबीगनी हाइना लाक्लिबा इंडियन आर्मी दा अइखोइना थाजबा सुंगम ngamdre मखोइना कुकी मिलिटेंट सिंगा पुल्लगा मैतै सिंगदा मियोट मिनै कया चथदुना लेरे फिबम असि यौरबा फाउबदा इंडिया अमदी मणिपुर लेंगाकना करिगी तुमिन्ना लेरिबनो अथुबा मतमदा कुकी मिलिटेंट सिंगी सु लौथोक्तुना मखोइगी मथक्ता लेंगाकना मियेंग संगदुना लमदम असिदा इंग चिकपा तंगदु लेताना हिंगमिन्नबा अदु पामी अइखोइ थवाइ थारबसु थागनी हाइदुना इंडियन आर्मी सिंग चंगलक्तनबा लेकाइ खुल सिंग ngak senbagi khongjang asi changsinbani haike अमरमदा प्रॉपर थौबाल मनुंगदा अनौबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिंग थंबा यारोय हैना ngasi वाइखो मनी गर्ल्स कॉलेज ममांग नेशनल हाईवे दा मियामना खोंजंग संगसिनबगा लोइनना खोलाव कया लाउख्रे हाईवे दा लाकपा सेंट्रल फोर्स कया बुथतुना हलहनखिबगा लोइनना खोलाव कया सुलाउदुना खोंजंग संगसिनखिबा अदुदा सरुक याखिबी ओक्रम मनोरमा कौबी अमना फोंदोरकपदा ngasi प्रॉपर थौबालगी एरिया सिंगदा हंदक खंगहोदना थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिगे चेक्सिन थौरांगने हाइदुना अनौबा सेंट्रल फोर्स कया थमनबा थौरांग तौरे हाइना मियामना ngangnariba असि थौबालगी मियामना याबा ngamloi थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना प्रॉपर थौबाल एरिया अकोइबगिदी डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल अमदी डीसी थौबाल अनिना लौखत पिरिबा स्टेट फोर्स की सिक्योरिटी की सेक्शन थौरंग असिना अदुमक मतिक साजरे मरम असिना अनौबा सेंट्रल फोर्सिंग प्रॉपर थौबाल एरिया दा पुसिनबिरकनो हिरम सिंह असि यावबा मेमोरेंडम अमसु डीसी थौबाल अमदी थौबाल केंद्रगी एमएलए सो ओइरिबा एक्स सीएमओ इबोबीदसु पिसिलगनी हाइना फोंदोकलखि
Central Force thamjinbirakano haina Thawalgi tongan tonganba mafamsing athokpam wangabbalna chingbadagisu DC Thawalda memorandum pisinki hairi. Amaronda Thawal athokpamgi yamlaba ima ibel singnasu athokpam khungi akoibada Central Force thamjilakba yaroi haina athokpam kaithel National Highway da khongjang sangsinkre. DC Thawalda memorandum pisinkre. Miyamna athokpam khun manungda makhal amatagi Central Force thamba yaroi kuki militant singgi ahenba thawudong yaningde haiba kholau kaya so lauki. Thawal district ki salongfamda Indian Army sangbirakano isa singak senaba mama singda nongmai pibiro haina salongfamgi ima mayamna khutta saitu pairaga lambi thingduna kholau kaya lauki. Hauna masing yamlaba salongfamgi khoisang naraba ima sing amadi naha kayana salongfamdagi wangjang taba intervillage lambi mafam ahum thokna thingzillaga khongjang sangsenki ima sing aduna salongfamda Indian Army sangbirakano kuki militant singdagi army na hena kijare misam miyam nongma kangdana sijillakpa asada mama oibising tumina laisenba ngamlaktare mama singda nongmai pibiro haina kholau kaya lauki. Ngasi Bangladesh ki Bhanukas ki Sri Sri Jagannath Akra Naya Potada Bangladesh ta lairiba Bangladesh Manipuri community singna Manipur da thokliba thokhaningdaba irang amadi asiena thokliba awaba tariba miyamgi damak asigi matangda irang asi loisinduna ingna chikna hanagum nungsi sana lainabagi damak lai khurumduna Stop Communal Violence Preserve Human Rights in Manipur haiba banner ki makhada wakat mifam phangkre. Wakat mifam aduda saruk yakiba Bangladesh Confederation gi ex-president Kaisam Munindro Singh na haikibada Manipur da thokliba thodok asi athubada amadi santi oina lainaba India government da yaunaba aikhoi Bangladesh da leiba maitai miyamna maikaidagi High Commissioner memorandum ama piduna thokhaningdaba thodok asida mateng changmilyang sangbiduna haijaba chungani haina phongdokki. Wakat mifam aduda saruk yakiba Kaisam Munindro Singh na haikibada hauzik aikhoi maitai macha sing asi punsinduna punna thabak tauba matam oire haiki. Aroibada maroiba pau amohna. Union Home Minister Amit Shah Imphal da ngarang thunglakre awang batha ki mifam phamduna santi purakna bakupna khanakre. Imphal West amasung Imphal East ngasi ayuk pung manga dagi ayuk pung 12 phawba ko curfew komthoki. Serau amasung Sugnuda kuki militant singna mayum makai mai thadokraba khunja sing kaksing khunau da hangliba relief camp singda security na purakre. Matang asida Bami TV News loisenjare yang biriba singbo amukana thagatjare.